abantu benshi bibesha ko intambara yatangiye mu mwaka w'1996 oya umujenosideri wa nyawe yakoresheje wino. Uwo mugabo yari umubembe, yashakaga kwica umuntu umwe, yashakaga kurimbura imizi y'abatutsi, ariko yibeshe ku gihe. Timing yahindutse ubwo abategetsi b'uburengerazuba babinyujije muri François Mitterrand wari umuyobozi w'Ubufaransa. Bahinduye amategeko y'umukino, babwiye Mobutu bati ntabwo ukiri umutungo asset, ahubwo uri liability, umutwaro. Mobutu wari bibereye Kinshasa, byamubereye nk'igihano c'urupfu. Yumvise ko isi mushiriyeho, kugira ngo arengere intebe yiwe yahisemo gutanga abatutsi nk'igitambo. Kuri we Pio Pon yaremewe kwitangira umwami, ariko yakoze bad calculation. Yibagiwe ko iyo Pio uyigejeje ku rukuta ihinduka queen. Niko bigenda mu mukino wa chess. Ikaze muri the chess game ni episode ya 2, aho tugiye gufungura dosiye ya 2 mu madosiye nababwiye igiciro cy'amaraso, the blood price. Kugira ngo twumve jenoside tugomba kureka amarangamutima, murambike emotion, tugomba kureba inyungu, interest. Nibwo mwumva uburyo izo nyungu zitaweho kurenza ubuzima bw'abaturage. Mobutu yashize umukono ku itegeko mu 1981, itegeko ryambura abaturage b'abatutsi, abanyamurenge n'abanyamasisi n'abandi batandukanye muri Kongo, ariko ryamaze imyaka 9 ridakoreshwa. Kubera iki? Iri tegeko ku muntu utabizi, kuri wewe wibajije, nabonye benshi babyibaza ngo ryari ryo muri Cameroon. Ntabwo ari byo. Muri gazeti za leta ryasohotsemo, yakugwa facts. Kubera iki rero Mobutu yari comfortable, nta mpamvu yari afite yo kurasa. Itegeko ryari nk'imbundi ibitse mu kabati, ariko byose byahindutse ku munsi wa 20 mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1990. Abaperezida 37 ba Afurika bari bateraniye La Boule mu Bufaransa, bagiye kwa karenti yabo kuri bagashaka buhaki imperialist, kuko bari basanzwe ari ibikoresho birindiye uburengerazuba ibihugu byo muri Afurika ngo bitinjirwamo na communisme. Hari muri Cold War barwanyaga abakomunisiti. Ibihugu by'uburengerazuba rero byari bibafite kubera inyungu yo kurwana intambara ya Cold War. Mobutu uwo munsi nti yarahari, yari yohereje umuhungu we Habyarimana muri politiki. Yari nk'umuhungu we, yari inshuti ya bugufi, yari inshuti magara. Mobutu yari yibereye Kinshasa, yarahugiye mu kurwana n'ingaruka za massacre yari yakoreye abanyeshuri Lubumbashi, kubera ko bamushiragaho pressure, bari bakeneye impinduka, bari barambiwe. Ariko ijambo rya François Mitterrand ryamusanze mu ngoro ye. François Mitterrand yaravuze ati nta nkunga izongera gutangwa mu bihugu bidafite demokarasi. Iyi ntabwo yari discours, yari ultimatum. La Boule mu Bufaransa kuri beach, abari bahateraniye byabaguyeho bari puppets. La Boule ntiyategetse jenoside, yategetse igitutu cyahinduwe intwaro. Mobutu yabonye ko inshuti z'abazungu zimutaye, zimujishuye, zimuhanuye. Yabonye ko kugira ngo agumane ubutegetsi bwe agomba gushaka umwanzi rusange abaturage baziyumvamo bakabona kuko n'umwanzi. Yagombaga gushaka umwanzi rusange abaturage bazahugiraho nawe akaguma ku ntebe. Uwo yari umututsi, bari bamusangiye na Habyarimana. Mwibuke ko Habyarimana yaratarakurwa ku butegetsi, hari mu mwaka wa 1990 mu ntangiriro. Intambara yo kubohora u Rwanda yari itaratangira. Umwanzi rero yagombaga kuba umwe. Inshuti ye yamweretse yuko bafite umuntu ushobora kugira umwanzi kandi bigakunda, kandi abo mfite nawe urabafite. Ibi ngibi reka dufokasinge kuri Kongo na Mobutu, ariko nawe nkutekereza urahuza wenyine mu mibare. Mobutu yarakeneye umuntu uzamura iyo ideology akayigeza mu baturage, akayishira mu ruhame. Uwo muntu yari ahari, uwo muntu yari Celestin Anzuluni Bembe Isilonyoni. Yari perezida w'inteko nshinga amategeko, yari umubembe wuzuye urwango, washakaga kwigarurira imitungo y'abanyamurenge, yashakaga kwigarurira amatongo yabo. Niwe n'ubundi wari warasunitse itegeko ryo muri 81, yashakaga kubirukanisha. Ni umubembe w'Ifizi. Ariko mwumva icyo yarakuriye inteko nshinga amategeko.
yari perezida, yari afite ijambo, yari afite ububasha. Muri 91 Mobutu yibutse uwo mugabo wafosingaga asaba rya tegeko ryo muri 81, ariko bakaba batararikoresha rikibitse, bari batarabona impamvu zifatika zituma iryo tegeko rishirwa mu bikorwa. Abenshi rero aha niho bibesha ati Mobutu yakundaga abanyamurenge, ngo yahaye Gisaro, yahaye nde, ngo yabashize mu myanya. No, tiyabashize mu myanya, barayimeritaga, bari abaturage, atarabona impamvu ifatika yo kubagira ikibazo. Igihe bahindutse ikibazo rero, uwabanje kugenda ni Gisaro. Wowe watekerezaga gutyo cyangwa ugitekereza gutyo, Gisaro ari mu babanje kugenda. Mobutu yabonye ko ari umwanya mwiza wo kuzaza umusaruro urwango rwa Anzuluni Bembe afitiye abanyamurenge, rero niwe yatumye. Zaire yari yinjiye mu bihe bitandukanye, ibihe bikomeye cyane, ibihe bidasanzwe, kuko abazungu bari bamaze kwirukana, bari bamaze gusezerera Mobutu ko nta nkunga, nimba nta demokarasi, nimba nta multipartyism igomba kubaho kugira ngo demokarasi ikomeze. Mobutu rero yateganyije scapegoat cyangwa se aho agomba guhungira, uko agomba gucika iyo nkubiri. Hari hateganyijwe inama rero, bahise bategura inama muri 91 92, bahise ngo ni CNS, Sovereign National Conference. Yari inama karundura, yari itarabaho ubundi mu mateka y'ubuyobozi bwa Mobutu. Yari inama yitezwe itangaje. Abaturage bibwiraga ko iyo nama igiye kubazanira demokarasi, ariko kuri Anzuluni yari platform nziza yo gusohoza no kubiba urwango, gucengeza urwo rwango mu bari bateraniyeho kugira ngo asohoze umugambi we. Ibyavugwaga na Anzuluni byumvikanaga neza ku bantu bari bari aho ngaho, byari bimworoheye kuko yari mbona nkubone. Ibyavugwaga nawe hari abandi babyumvaga cyane, ubwo nabegereye Mobutu bose kugira ngo bagume kuri iyo myanya. Anzuluni we yari afite urwango, abandi bashaka imyanya bagombaga kubikora. Anzuluni rero yagizwe umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ubwene gihugu. Aho niho yakoze ibyo bita political maneuver. Yasubiye mu bubiko akurayo ya dossier, akurayo ya mategeko yo muri 81 de Ghana Jambundi. Rya tegeko ryari rimaze imyaka hafi 10 ribitse, ararizamura ararizana imbere y'abantu muri ya kongre. Yasubiyemo muri CNS ko kugira ngo abasubiriramo ibyanditsemo, kugira ngo umunyazayire agomba kuba afite gakondo n'igisekuruza byari byanditse mbere y'uko abazungu baza mu mwaka w'1885. Yari yarabikoze abizi neza yuko nta munyamurenge wanditse muri ico gihe. Baraborozi bibereye mu bisozi, I don't care, batazi ruhe na ruhe. Abazungu basanga iyo arasubira abona yuko abazungu ntibabishimiye. So Anzuluni Bembe yarazi ayo mateka yose, yarazi uburyo batswe amasheferi yabo, yarazi urukurikirane rw'uburyo bakoze resistance ku bazungu, abazungu ntibabishimira. Ibi byose yarabifite, yari yarize. Itegeko rya 81 rero ryahindutse turufu ya 92. Harabavuga ko ngo se Mobutu ntiyarabizi. Mobutu yarabizi, ariko yarabikeneye. Yatanze abanyamurenge kugira ngo arokoke babe nka Pon Pio, kugira ngo arokoke inkubiri y'impindura amatwara yo muri 90. Ni mu bishaka tuzayigarukaho byimbitse mu bundi buryo bubasobanurira neza, ariko ibi ntibizari ku bushake bwe. Yari ari ku gitutu c'impindura amatwara, yari yajugunywe n'abazungu ko atakiri asset, ahubwo ari liability. Yahindutse umutwaro aho kugira ngo abe umutungo kuri bo. Yashakaga inzira yo kurokokamo kandi akaguma ku butegetsi. Niyo mpamvu yatanze igitambo agiha Anzuluni Bembe wuzuye urwango. Mwumve rero icyakurikiyeho. Mobutu yaguraga amahoro ya Anzuluni kugira ngo bumvikane n'abandi bagenzi be muri iyo seni. Bari bafite imbaraga n'abanyapolitike bose. Yagombaga kurobinga, ariko akarobinga hari igitambo yatanze. Ubwo buryo imbunda yari ivuye mu kabati. Itegeko rya 81 ishizwe ku meza muri 92 muri ya nteko, yiteguye gutangira kwica mu myaka yari igiye gukurikiraho. Bagenzi be benshi bajanye niyo nkubiri y'impindura amatwara, bagenzi be ba Mobutu apana ba Anzuluni, bagenzi ba Mobutu benshi muri Afrika, ibikomerezwa byinshi, abadikteta benshi bajanye niyo nkubiri y'impindura amatwara. Mobutu ayirokoka atyo.
uko niko yari yibwiye ko yarokotse, ariko yakoze bad calculation, we yarazi ko birangiye. Hakurikiyeho komisiyo ya Mvangu Commission mu kwezi kwa kane umwaka w'1995. hari indi ntambwe yarushijeho gushira systeme mu murongo neza. Muri uko kwezi kwa kane 1995 inteko nshinga amategeko yashizeho komisiyo yiswe Mvangu Commission, yari iyobowe n'uwiswe Mvangu Mabweni. Yari komisiyo yo kwiga, yari komisiyo gucira urubanza. Ibi bintu byose ni mu byumva, systeme ntabwiza yica umuntu n'umupanga, nta n'ubwiza ibyuka mu gitondo ngize kukwica. Igenda gahoro, igaca mu nzira zose zishoboka kugira ngo ibe justifiable. Iyo komisiyo ntiyari ije kwiga, yari komisiyo kuza guca urubanza, kuko izo bakoze bacira urubanza, ariko ngo bari baje kwiga. Kandi iyo komisiyo itumwahe n'ubundi imurenge muri Kivu. Ibi ngibi byari bifite impamvu bisa n'ibireba rusange, ariko bishaka uwo biri gutagetinga. Mbere ya komisiyo ya Mvangu Commission hari habanje Honore Nganda wari ukuriye ubutasi, ariko reka turamugarukaho. Komisiyo ya Mvangu yaravuze iti abanyamurenge si abanyazayiri, ni abanyamahanga bateye igihugu. Yasabye ko abanyamurenge bose n'abitwa abanyarwanda n'abarundi birukanwa muri Zayiri bitarenze kwa 12 muri 1995. Ubwene gihugu bwarambuwe, amategeko ahinduka the loaded gun, imbunda yari imaze kulodingwa, isasu riri muri safe. Ibyari ikibazo cy'ubwene gihugu byahindutse ikibazo cy'umutekano w'igihugu. Anzuluni Bembe n'abandi bagenzi be bakoresha iyo raporo nk'iturufu yo kubiba ubwoba mu gihugu. Iyo policy yamaze kwemezwa, ibikorwa ntibyatinze. Hakurikiye iki? Umujyanama wa bugufi wa Mobutu muri icyo gihe ijambo ryavuye mu nteko ryinjira mu butasi. Honore Nganda wari wakoze bwa butasi aravuga ngo hari umugambi wa Empire Himatutsi. Aha ni muri 1992. Mbese igihe Honore Nganda yavugaga ni cya gihe ryategeko ryamaze gusohoka mu Rwanda. Ico gihe bari bamaze gusohora ico bita plan de colonisation Tutsi muri za 1990. Yahise ishabuka muri Kongo ikoreshwa n'ubutasi. Ubwo butasi bitavuga ati hano hari abantu, the invaders, bateye igihugu, batwinjiriye, abatasi n'umugambi karundura wa Empire Himatutsi. Narababwiye ngo tuyihereyeho kugira ngo muzumve ibi. Iyo mutumva Empire Himatutsi nimba utaranayumvishe, genda uzumve, uraza kubihuza neza n'ibizakurikiye muri Kongo. Muri iyi episode yavuze ko abanyamurenge ari invaders, spies, bari mu mugambi wo kwigarurira Kongo, Empire Himatutsi wo kwigarurira akarere k'ibiyaga bigari, the Great Lakes. Icyari ubwene gihugu cyahindutse ubwiyahuzi bw'igihugu. Batangira kumva ko bagiye kwitangira igihugu, ari guha abaturage rezo yo gutangira kwica. Iyo leta ivuze ko umuturage ari umwanzi, ingabo ziba zihawe uburenganzira bwo kurasa. Nguko ko abasirikare bafaze batangiye kwica abantu batandukanye b'abanyamurenge, cyane cyane muri Fizi, mu gace kiwabo wa Anzuluni Bembe hatangiye kwicwa abanyamurenge benshi, batangira gusahurwa, abari ku mashuri, abari Bukavu, abari hirya hatandukanye. Hatangira kuba umutekano muke aho abanyamurenge bari baherereye hose. Raporo ya Mvangu yamaze kuvuga iti ntimugomba kubana nabo. Ivuze ko ugomba kwirukanwa ntagira igihugu. Mbese ugomba kwirukanwa adafite igihugu ntagira yaje, kuko bari babizi ko ntaho bari kuja. Hari ikibazo cy'abatutsi mu Rwanda, ariko bakabwira ngo muji wanyu, ibyo bari babiziranyeho. Uzi rero ko ntaho ari kuja, intwari ihinduka inzira yonyine. Aha niho abanyamurenge bahatiwe kwirwanaho, si ideology ni survival. Ntaco bari basigaranye uretse gusa kwirwanaho. Muri 1996 imvugo ya Anzuluni yahindutse ibikorwa. Dore ko byagenze ku minsi 8 y'ukwezi kw'icenda muri 1996, ingabo za faze zamanitse abasivile b'abanyamurenge 4 mu Rubirizi ku manywa y'ihangwa, abaturage bareba kugira ngo babimburire abandi kwica ku mugaragaro. Ku itariki 17 muri uko kwezi 1996 ikabera imitwe y'ababembe yibasiye imidugudu y'abanyamurenge benshi batangira kwicwa. Muri uko kwezi kw'icenda ku minsi 26 Baraka bakoze massacre, bica abasivile barenga 300 babicisha imihoro. Titwitiranye ibintu. Aba bantu ntibapfuye kubera intambara, bapfuye intambara itaratangira. Intambara yaje nyuma, bapfuye kubera policy, itegeko. Bishwe kugira ngo leta ya Mobutu yereka abaturage
ko iri gukora akazi kayo. Ku minsi 7 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1996, visi guverineri wa Sud Kivu Lwasingabo Lwabanji atanga ultimatum, itegeko simusiga, rya tegeko ryo kwirukana abanyamurenge noneho ku manywa y'ihangu. Ryavugaga ko mufite iminsi 6 yo kuba mwasohotse iki gihugu cyangwa mugafatwa nk'inyeshamba, mugahigwa bukwari n'abasirikare. Iri ryari itegeko ry'iminsi 6. Mobutu na Nzuluni bibwiraga ko bakoze masterclass, byarangiye umugambi wabushizwe mu bikorwa, ibintu zabo bibaye ico batekerezaga, ico bifuje kigezweho. Bibwiraga ko abanyamurenge bazahunga cyangwa bagapfa bikarangiriraho. Ariko bibagiwe ikintu kimwe twavuze muri the chess game. Muri chess game bibagiwe ko pan ifite uburenganzira bwo guhinduka queen cyangwa ikaba king iyo bibaye ngombwa. Iyo igeze kumpera ihinduka queen. Iryo tegeko ntibaryibutse. Ibi byabaye trigger, byabaye impamvu simusiga, niyo mpamvu ya nyuma yatumye intambara muri 1996 itangira. Hari izindi nyinshi sizo tugiye kujamo, ariko iyi niyo yabaye imbarutso, yabaye green light. Bari batanze kuri green light gutya intambara iratangira. Intambara yiswe ya mbere ya Kongo cyangwa se ni intambara ya FDL, abenshi murayizi. Mu mezi 7 gusa Mobutu yari yamaze gukurwa ku butegetsi. Tugasubira kuri rya jambo ryo muri Bibiliya rya Morodekayi. Hamani yamanikiye Morodekayi igiti cyo kubambwaho, azi yuko Morodekayi azakibambwaho, ariko birangira ariwe ukibambweho. Mobutu yashingiye abanyamurenge urumambo, yibwira ko abishe, ariko siko byagenze. Mobutu yapfuye muri 1997, Anzuluni nawe ntakiriho, ariko systeme bashizeho iracariho, iracakora. Muri 1998 Mobutu yaragiye atakiriho, amagambo yarasigaye, asigara akora. Uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Abdoulaye Yerodia Ndombasi yise Abatutsi, abanyamurenge n'abandi batandukanye ngo ni microbe, vermin, cockroach, inyenzi. Icyari polisi cyahindutse ururimi rubi. Iyo leta kwita udukoko kukwica bihinduka gukora isuku. Aha ni ku butegetsi bwa Kabila, ntabwo ari ku bwa Mobutu. Mobutu yari yaragiye, ariko systeme yarasigaye. Tegeko rya 81 na logique yo muri CNS ya conference na ya komisiyo ya Mvangu na bwa wundi ushinzwe ubutasi byari mu mitwe y'abantu. Iyo virusi yari igihari. Bimwe mu bimenyetso ni nko guhera muri 2017 dusimbuke, kuko ivyo biracahari n'ubu birahari. 98 Ndombasi amaze kuvuga gutyo benshi barishwe, ariko mu bimenyetso rero tuze mu gihe cy'ubu kwa rutekereza ko ayo ari amateka, si amateka, birahari. 2017 binjiye mu ciciro gisha, tubice bucece buke. Izo biri muri Genocide Watch Report, babyise ngo ni genocide by attrition, kwica abantu ubicishije inzara. Batwitse amazu, imidugudu irenga 300, banyaga inka zirenga hafi miliyoni, bafunga inzira z'ibiribwa, bafungira abantu inzira zose zo kubaho, babafungira muri gereza ifunguye mu Minembwe. Intego yari imwe, gukora ibyo Anzuluni Bembe yananiwe gushira mu bikorwa, kurangiza umugambi Anzuluni yasize, tubice bucece. N'uyu munsi birakomeje, ntibirareka. Ariko Kinshasa yibagiwe isomo ryo muri 1996. Iyo ushize umuntu ku rukuta umumaro ubwoba burashira, hagasigara ubutwari. Muri uwo mwotsi wose w'imidugudu batwitse havutsemo twirwaneho. Si ideology, si rebellion, si invaders, ni defenders, abarinzi. N'abarinzi b'imvaza basekuruza, badafite kugenda ngo bagende gusa, barwanira kubaho. Kuko General Makanika yaravuze ati, murwanira intambara, turi kumwe n'Imana isumba zose, nubwo isi yose dutera umugongo, ariko nimba byanditswe ko Imana yaturemye ntawo duhanagura kuri isi. Yavuze ijambo rikomeye, ariko abasesenguzi bataza basobanukirwa. W'intambara tuzayitsinda, kandi tuzayitsinda n'icubahiro, hona, tuzayitsinda ni fieri. Ese ukibaza ngo se yari afite ikihe cizere? Kuki yabivugaga gutyo? Kubera ko imbaraga zibatera kurwana, ntabwo barwanira ideology, barwanira kurangiza iyo systeme, kurandura. Kuki
kuki yari afite ico cizere? Kubera ko ababatera barwanira ideoloji y'urwango yasigaye mu mpapuro za CNS n'ibindi bitandukanye, ariko kuri twirwaneho irwanira uburenganzira bwo kubaho, irinda imisozi yabo, irinda imisozi y'abasekuruza. Kandi mu mateka y'isi nta na rimwe ideoloji yigeze itsinda survival, tibirabaho. Izo ababarwanya ababatera ntibabizi. Muri 2023 Kinshasa yakoze ikosa rikomeye, yibwiraga ko ubwinshi bw'ingabo za FARDC n'abarundi na wazalendo bushobora gusimbura legitimacy y'abaturage bigatuma bemerwa. Bibwiraga yuko geography cyangwa se terrain ari neutral. Kuri twirwanaho imbaraga zabo ntiziri mu mbunda nyinshi, ziri muri spirit. Muri iyo misozi abasore barindwi bahagarika ibihumbi by'abasirikare. Ngomba tukono muri barindwi gusa, bari barindwi ndetse ako kana ka mukuru wanje gasubiza inyuma kari kakiri gato. Ndavuga ati muhindukire mwebwe dufuga tuhashirije dushire, ariko nta kajorite yacu nimwe kuma yamaze kutwuzura gutya iraturasamo benshi bitume tutazakajorite za kibasifanyi. Ni muhindukire twebwe dufunge hano nta abantu b'abagabo barindwi. Kuki abi bihumbi barwana kubera iki? Kuko abi bihumbi barwanira sheke, barwanira imishahara. Abo barindwi barwanira imvaza basekuruza, barwanira gakondo. Mu mibare ya gisirikare cyangwa se mu kwiga mu za gisirikare hari ibintu bibiri. Abantu ngiyo babirwanira ntabwo ushobora kubatsinda, kandi ntabwo bisanga mu masomo bigisha ku mashuri. Ni honor and homeland. Honor icyubahiro, homeland gakondo. Iyo ufite ibyo gusa, ibyo bintu bibiri byo kurinda, guhunga biva mu mahitamo, hagasigara inzira imwe rukumbi yo kwirwanaho. Rero ubatera ibyo ngibyo ntabyibuka yuko iyo spirit ibari mu mitima, iyo spirit ibari mu maraso. Barwanira icubahiro na gakondo yabo, tibarwanira imishahara, tibarwanira inyungu, tibarwanira ubutaka, tibarwanira amabuye, tibarwanira ibyo bo barwanira, tibarwanira ideoloji y'urwango, barwanira kubi wabo. Isi irebera ibi bintu nkaho ari local conflict, ari ibibazo by'abaturage by'amoko. Bibagiwe imbarutso ko yavuye La Boule mu Bufaransa. Bibagiwe ko Anzuluni Bembe yakoze muri uwo mukino, yabikoze nk'umukino wa politiki. Ariko ubu rero abasifuzi baracicitse. Kubera ko abasifuzi bacicitse, the referees kuki bacicitse? Ese ntibabibona? Barabibona, ariko bafite ikindi bashaka. Bashaka ubutaka, ntibashaka ubutabera. Bashaka inzira y'ubucuruzi. Iyo nzira y'ubucuruzi isimbura ubuzima bw'abantu. Genocide ihinduka collateral. Iyo inzira z'ubucuruzi zisumba ubuzima bw'abantu, genocide ihinduka collateral, ingwate. Mu gice gitatugiye kuva mu maraso twinjire muri geology. Amaraso yaramenetse, abantu barapfa, genocide irakorwa, ariko tugiye kwinjira noneho muri geology, mu butaka. Tugiye kuvuga kuri Lobito Corridor, tugiye kuvuga kuri Tazara Corridor. Kuko isi yiteguye kwemera ko abanyamurenge bapfa, abatutsi bapfa, abo bantu bahora barengana, kuki babaye igitambo c'abandi benshi, c'inyungu nyinshi, kugira ngo gari ya moshi itambuke n'ibindi bitandukanye. Tugiye kuva mu kurwana no kwirwanaho n'ibindi, tuje noneho muri geopolitike rusange, aho iyi chessboard idakinwa gusa na local government y'Kinshasa n'abarundi. Hari Lobito Corridor bakeneye, tuzabigarukaho mu gice gitaha muri episode ya 3. Turebe Lobito Corridor na Tazara Corridor bimeze gute, bihishiki, bivuze iki, hanyuma wewe usabwa iki kugira ngo izo zose bibeho, uzasigara uhagaze. Niba ukunda izo dukora, kandi subscribe, ubundi ukomeze kudushigikira mu bikorwa byose. Thank you so much. Imana ibarinde. Ni Afrimedia Live hamwe na Director Gabi. Ubundi Imana ikomeze kubitaho. Ciao ciao.